Mami ma wakwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wofre me adwoa searching. They insult Don. Akwa ha. Akwa Jimmy Phobi. NDC ni Jimmy Phobi. Oba page ya. Akwa ba kukura so ba bebu sebi. I na your friend say your friend say also the Argentina Okatakyie demonstration na Okatakyie demonstration memfa ba anko boni trim nkuno memfa ba anko boni trim enkuno enanu aga bi what da ku di ni birthday anya ndisi for na call a party na say wa bodam Okatakyie free aguna mimi free asante mampon memfa ba anko boni trim na de onu free bole esia bole dia oni nkodi agro do free bole ewo NDC musia do free bole ewo MPP mo no ni nkodi agro na me de me no me free asante mampo Okatakyie free aguna entimi fa ba nkonko boni trim wa boa unya NDC ni awagimi a onka sa asem we da bole ni kosia bole ni NDC ni MPP ni a oni ni nkodi agro. The same people are insulting your mama ko your friend say your friend say Gabi what da ko last week ko the party as ko hwan krofo a NDC fo aneguo me to party obi beba me to party da me frɛ obi a obi beba na de ofri bolisia boleni a ono ahusu asia ni nua me free asante mampo me hu aguna ni a me de onya me nua eya na mu free say asante fo ya jimi mu free say nim nyansa nim nyansa adwuma na eji ache nsa no beden obetimi aya nti no ne yehwe Ghana fo na de John Mahama abre na o de John Mahama abre no so o de John Mahama abre no o say John Mahama na betimi aya adwuma na maye na yakoso an in ono na the president of the republic yegina ya we say well because o man no say ya yegina ya den yetimo bi enti ade ye paniye na mo sa ba be sase ya yetimi anya krata afi friend say chance for no ho ya friend say chance for no mo fu nem ne say chance obi ka say kwati chance there be headmasters na wo Ghana no o fu nem ne say conference of headmasters no o say obi an fa duane mra no mama no ka che say enkwara na bia no mu di no enye ne say wonti no ya be mo aduane papa di na nkofo hwe so ne ya twa ba ma no oba ye wo say mo aduane na mu di no ya enya kwa no eno no kwa no were you expecting anything different because you twa ba wie ye no warehouses are eno edi go o mabu ani ansa bi asam no ya ka no enya ka say aduane na ifa na nkofo nteme eno na me ka che say eno no aduane na ya si ade mamu a enya no baba stuff for aduane na ya fa nteme asinkwa aduane na ya si enya no kwa wunya bi ni o ana ya so ma me nya banku ngu bag mu na fa bra bedi o ma me nka yi omuma konkonte ni ade be fa roba ncheche o sa na ache aduane na ya di ma okwa na ya si enya no ana ya mfa mawo ne mu wa fa wo de bra ne bra bedi akọ ne be hu se anseche no nso ewum enti me de na me kan nyina ne se Ghana fo ye me yani na ho enya abotre ne ya ntwe enye sese kura ne be ka ase kasa record de ani je bi na o predict se bia I will never me predict doom da wo fa se for ni bi school lazy yamene na ba school me peniye so no okwa aka benkwama no da bia I think so be call next week also okay nti wo prepare be ka benkwama no yeah me nim se anono de se anopa bia metina de aduana akoma na metina de akoma no and me problem but me say majority of enkwala no ne yaka wo asem enye de wo wo ska obetimi aye it's about enkwala ni na metimi aka cho ne put it on record say kwazi je na kai me say ene yaka sen koda na nkasa mfo maduane mra anasa wofo no mfa aduane mra koda no almost about 80 to 70 to 80% ebe fie aduane no kwa yaka so de ye bibia fi so mo say expenditure ne so nti aba ye ba be frɛ Ghana fo ni adwenjene ho so ma set committee ya set committee wo de ma committee ni ntase na committee ni nkase sesi a na ya hwehwe ne ma mu nyina no aduane no na ebo Ghana ka
enti awofo bia mfa aduane betimi aka cho say 70 to 80% of the children ebeba fie awofo no ntimi fa nko omo nso no betwa yanum na aduane no mama so be ka che say aduane an odi no an di school kwa the kama kwa ni say aduane no enti early days yet mo fa aduane no nko mo sito sito so de say nyame adama okoda kodwum a ebi sisi kwa no nche moto an moto dokun aka ho dokun za mo beto mo hwe de ya de rubber na kekere ho sana che say de be ya ensay the rubber we inside ne bi mageka bankun ma bobbo na tampe na gugu mu chobos no o mo kwa no ne all of a sudden akwakọ wie se enkwara no obi anfa aduane mra na NDC for o kan o mu zimi enka mo sorry akwakọ se aduane abafa stock for aduane nyina no aduane nti mo ko se aduane nyina kodi o mo koton master ba ko no kasa ye no aye afa bani ase hwan no o se in school anwa ba ko kura ni anwa o ti wo na NDC for no be se sakoye wo ti mi Mboa ena wo kasa ko ni aduane ni me se ya ba be hu ye nya hui afa ni ya ba be hu pa Dr. Kwasi Chedan so nya ne se onya ni ntam no fa nkoda na aduane ne nko o ma ye ti asese nkoda ne be di aduane papa say also no do bema headmaster no problem business no headmaster ja headmaster administration me wo headmaster je na nka mo hwe nkoda no school ene ya se bebe muska nkodwom man no so kasa headmaster no so kasa o se anu sa no mu pe enti mo e ba muska no makodwom makoto abalema makoto gari makoto aponche makokukuno no de man koda na di enti mo nko na mo nkoto man koda no na wo muni ade e de hia ne se free education I won't teach ma ya ni wo mu obi ka wo Ghana ha any course free education I won't teach ma because already mama yet say mo ba be ye ni ye am e ho atoye mo be better sources of funding ade but he says something na do transit for 8 years no ya hu se funding no obi a complain ho every scan ko bibia ya kama ana school bia no anasa aban adwuma bia no wa the betimi aka se bia e ka bi ni baabi on and off because e bi ho a wo be na etwa oka ana nya sa da je e no wo si wo ba na ba be ni ya ade ya hwe ni mu ne se ene ya se nkwara no fa aduane mra wo ye ready so wo kwa ye be se anopa team pampa o si no wo se ko koko na wo be ya mama koko no mu mpi mfa make ngum condensed milk pan no ka ho pan no ni ho a munye donut nka ho kosua munchi bi nka ho na nkoda ne ndidi awia no omuni omumu no anazo omu bibi no fried rice ni adade mumu bi ni anyume shawarma pizza any adade mu fa nkoti nkoda no ni enwu se mu feed nkoda no no ba o manim Dr. Kwasi Chedan ko amu baba be trust ma be ma excuses ana akofo bi akobia ma nkoda ya ne ko bi aduane no